Şuşa motor Baltaş rayonu Rovunda isiminde cisime Barettin'in Şuşa çağrılışı nekmina Şuşa olduğunda başak. Karagaz indi motor жерден uçkan o. Şveysarya diyersen tağ yanında her inişi de var diyanda hasta. Şab жерinde. Karagazcık oğul motor. Tağ yanında uçkan ayma. Motor жерде tege mesela güzel Şveysarya değil mi? Şveysarya şekilde değil mi? Kulügüne yok. Aha. Dört bağlı. Тоже ауылда қалған кісі. Тыңдап тауып көрді арттан жүк мотор болып тұр. Анда ағаштар жоқ еді. Үстіге басып тымағалар еді. Жиек янда. Мына біз Швейцарияда жүрейбіз. Дебеттеңде бола. Ор деген ауылда міне шешмеге түсіп келеміз. Міне мотор жерлер мұнда. Йол айтып еді. Şurada şişmeyin mi? Şişmeyin. Oralı indi bizim otoması bilen atı, bizim tarihinde unikal 120 hocalıkta bizim 270 kişi yaşıyor. O normal indi. 4 Kuba 4 aile var. Orada bizim 13 baba tabiine. Avulda başlangıç mektep, lisat var. Bağlar indi başlangıç mektep tabanı aşağı kuşu avulun üzeri bulanı şişinirde. 9 yıllık mektepke kuşa bu masa indi kuşa avuldağı tamam bir avul İsmail'ge orta mektepke okulan devam ediyor. Avulda alayında İngmator'dan bulan unikal klub var. Klubda şöyle bizim müziği var, bibliotekası var. Motor edip salınan meşit var. Şu an başta Zahra Feynat Oynatoğlu'nun yerden bilen salınan indi. Onun qolasında şoyuq jirikte bizim olmayak jamiyet işlep kile. Ben şunu soramak için kakar ol halkı qaydaşı şunda aşırı. Indi hizmet koyuşlar şunda. Mayak jamiyetinde şeyler kişi indi okujalık aslında köpçülük hizmet koya. No şitke yürüp işlevşeler bayın olar көп түгел. Һәм инде бюджет өлкәсендә эшләүче халык нигездә төп эш урынында эшләп, һәм инде терлекчелек продукциясе сату белән сатып көн куя. Инде сыйыр асраучылар һәм сыйыр асраучылар күпчелек үзәк кас күбәйтеп башлаган. Шуның белән көн куя. Үзән тормышларын алып бара шуның белән. Bu Табигаты белән. Табигатьтән җиләккә йөрүздөр неме? Җиләккә йөрүздрендә. Халык Bu şişmeye менә şişмәендә торабыз. Bu şişмәне кашан ясалды бу? Bu şişme yasaldı 95 елда дип беләм бу. Шулай ук ул вакыттагы Министры Ренатулы тарафыннан ясатылды инде ул. Шулай ук шишмәләр бер генә түгел, берничә шишмә бар. Тау битендә бу ашаган шишмәләр чиста сулы. Халык шишмәгә теләп инде. Судан соны күпчелек шуннан чыга тырыша. Булай да скважинада, әйбәткән шәпкә, авылда су белән проблема юк, анысы Аллага шөкер. Күп җирдә ул су җитеп бетми, монда эссе көннәрдә бездә су соңгы елларда инде дәүләт программасы буенча чиста су программасы буенча инде скважина белән су трассасы эшләнде. Шуңа күрә инде Аллага шөкер авыл халкы инде су проблемасыннан кутылды. Инде күп эшләр безнең үзара салынмашлана. Менә ор дигән авыл битендә мин битне теге олтында İsime kızık diye bana kelime. Sizga ничектер kızık seyir tüyülmü diye diyeyim. Yok, bizga seyir tüyülmü, biz ona iğrengen. Adam nik degende iki avulda birleşip, bir-birisine yürüşüp, iki avulda bizim bir kibiyini, şuna tege isime bizga yat tüyülmü. Biz ona iğrengen indi. Bu tege nedir konaklar, tege nedik şit kişiler tege kızık tüyülmü alaba isim. Burası bir tane ora diye batıyor. Anda salonu bir şitten kaçmakçılar, bir de bir ada bulmakçılar indi. Salonu bir de bizini ona tabii şu almak gidip çalışına indi. Orada degen, ne o bitinde. Orada degen avlular, aşağı etne rayonlarına baranday, atamalarlar. Sen burası kıskartmadan, tamamdan var kıskartmalar indi. Kıskartıp etip indi. O ana uçası tecrübesi ura bulup kalan şu. Şunluktan da iktibarına kışan icra biteydi. Мен мен авылның клубына келдім, мында инде музейда. Зөлфия апа ошо авылның бүтүн тарихын билем дие. Якынча. Ор авылы менә кызык бит инде 2 генә хараптан тора, каян килеп чыккансың бу исем? Менә шул бик кызыксындыра инде мине.
Куанчы кырым. Ничә елларны барлыкка килгән авыл? Авылның барлыкка килү тарихы ерак асырларга барып тоташа инде. Менә 1782 елгы ревизия мәгълүматлары буенча ул вакытта инде Ор авылы дип йөртелгән. Һәм шулай ук Студёный ключ дип тә искә алына бу авыл Чөнки монда элек морилар яшәгән дип тәгаенләнә фаразлана. Һәм морилар яшәгән вакытта Студёный ключ буларак кирип калган инде. Татарлар килеп моннан мориларны куып җибәргәннәр һәм Куганнармы? менә шулай тарихка шулай кирип калган Шуннан соң татар авылы булып барлыкка килгән. Һәм бу Ор авылы менә күреп торасыз бит инде монда каршыда тау, зур тау. Теге якта инде югары якка менеп китсәң, анда Шүрәле тауы дип аталган тауда бар инде. Менә ул Шүрәле тауда элек заманнарда шүрәлеләр яшәгән дип без кичкенә чакта мин үзем шул югары урамда тора идем инде. Шул Шүрәле тауларына менеп йөри торган идек Һәм анда урман булган. Менә татарлар килгәч инде бу урманнарны чистартып, монда чәчүлек мәйданнар ясаганнар. Һәм менә авыл шушында урнашкан. Бик җайлы урын бит инде, тау бар, тау астыннан инеш ага һәм менә сул кул якта Шушма елгасы ага инде. Монда сулар бар инде монда сулыклар. Менә шул инешләр Шушма елгасына барып тоташа инде. Аннан соң тагын шундый риваятта яшәп килә дип әйтсәк була инде. Менә авылны чыгып Казанга таба киткәндә Кымбазы дибез инде. Менә шул тирәгә килеп казык какканнар. Менә авыллар төзелгәндә, шәһәрләр төзелгәндә шулай казык какалар бит инде. Менә шунда бер кеше икенчесенә әйткән инде, Ор әйдә дип. Менә шуннан да кирип калган икән дигән фараз бар инде. Һәм инде менә морилар булган элек дибез бит инде. Менә ул морилар телендә Ор сүзе менә ар сүзеннән килгән икән дигән фараз яшиме. Ул елга. Менә Елга дигән аңлата инде. Елга, сулы елга шикелле инде. Һәм чынлап та бу менә безнең тирәлек туры килә инде. Моңа Орысчасы ура дигән бит, шуңа күрә ансы тоже кызык таны. Менә Ансы тәрҗемәсе генәдер инде. Ансы тәрҗемә генә булып чыга инде. Аның бит инде ура дигән тегән как будто сыйнып яшәгән шикелле монда кешеләр. Көләләр инде теге ура дигәч, соңга кайтасын, урага кайтам дип теге русча әйтсәң, чынлап та инде ул кешеләр шакката инде. Аннан соң тагын шундый фаразда бар Ор авылын кемнәр корган дигән сорауга менә безнең Россия Федерациясының мәдәният хезмәткәре булып монда Мәсхут абый Хәбибуллин дигән кеше эшләгән менә аның язып калдырганында менә шундый сүзләр бар. Әниләре булай дип җавап биргән: биләрдән килеп биләгәннәр, казиледән килеп казык какканнар. Моннан инде бик күп еллар элек Мәсхут абыйның үлгәненә дә күп еллар инде 80 еллар элек ишеткәндер инде бу җавапны. Һәм Рауил Фәхретдиновка студент елларында буны сөйләйме? Рауил Фәхретдинов үзенең хезмәтендә Ор авылы казиленнән күчеп утырган дип тә яза. Димәк, бу риваятта расланган дигән сүз килеп чыга. Казиле укыйда соң. Менә ул башка районда инде. Биләрдән килеп биләгәннәр, казиледән килеп казык какканнар. Идел булгарлары. Шулардан менә аннан да килеп утырганнар икән дигән фаразлар яши инде. Шуңа күрә шулай. Ор Идел болгарлары телендә крепость, ныгытма, кала мәгънәсендә белдерә икән Һәм авыл утырган урында кайчандыр мориларның борынгы ныгытмалары, крепостлары булган дип тә уйларга мөмкин икән. Шуңа күрә Менә бу тау крепость булмаган икән инде. Бәлки шулай булгандыр да инде. Менә Раушания апа наш клубның директоры, бик своеобразный клуб. Ничә килеп чыктысың шундый клуб төзү бу авылда? Бу клуб 2003 елда төзелгән. Безнең авылыбыздан чыккан авылдашыбыз бар инде. Ринат абый Җәләлов. Onun инициативасы белән элек һәйкәл урынында безнең клуб. Урында иске клубны сүтеп, анда матур итеп һәйкәл эшләттеләр дә. Бер юлы һәйкәл дә төзелде шушы клубта 2003 елда Ринат абый ярдәме белән инде.
Bik Matur rayonda en matur klublarının birisi indi. Мен шуңа күрә шакката менә мондай клуб бит инде бүтән юк. Менә 2023 Бу районда юктыр инде бүтән, әйме мондай? Yok, monday matur klub bardır diye uylamıyorum. Zalları da bik matur, üzeriz kurdağız indi. Ona Kozan artistler de bik şok katıp giteler indi. 2023 yılda bu klub kalla birse 20 yıl bular mene. О, билгеле бүтәсез дейме? Bilgiler biter biz deyip durabız Allah birse. Ана менде матур беләсең, монда. Тоже әйтмешә алмыйм аны. İyi, менә yıl sayın rayonda şeşeklik konkursu ilan itelerinde özü bizne şu klublar şilteri inisiyativası bilen. Yıl sayın şu konkursta katnaşıp urun alırga tırışabız indi. Ezerek sertifikatı da bula inden. Nokta kagazi de bula. Sertifikat algaç indi klubga yerden bitti indi. Bari nerse bu sağlasın. Şu klubta şu işler белән ясыйсызмы, әйме? İyi texnişki bilen ikimiz birge. Икәү генә эшлисезме аны? İyi texnişki bilen birge işleybiz indi. Suun sileriz, şeşeğini tutabız bunu ilerin. Özüm Yasemin'in ya şişeden yalatam. Şişeden şimdi evler yasarga. Менә шундай белән үзе ясыйсыз, әйме? İyi. Каян килдең сезгә бу фикер башыгызга? O vakitlarda internette yok yani diyebilirler. Uylagan, nitken kişilerge uylagan kişilerin başına kiley. Нидер матур әйбер эшлисе килде инде сезгә. İyi. Şişeler erem bitindi. Erem dip. Şup bulup yata, şupke taşlıyız indi. İşke yarar dip. Erem bitmiyoruz mene şişelerin şulay yasıyız. Менә монда инде без Орлы мәчетенә килдек. Менә мәчетнең иченә кердек. Равил хәзрәт, монда кеше йөриме соң? Kişiler, bizim o kişilerle kişiler yürüyoruz. Yumalarga 9 kişi bulabız indi. 90 hocalıkla oldu indi 90'dan artık. Şundan o yazmasak Allah'a şükür deyimiz. Ele gerek bana meşit açılganda kübrek 12'er kişi bulatırgan iklimalardayım. Ülkenler vefat bula. Yaşlar indi avuldan da gitip baralarımı kubisi. Şurada şola. Şunun arkasında kim de dip etip bula. Мәчетнең матур бит фоны да менә тияктан карыйсың, әйме, артында тау тегән ничектер. Бик шәп җирдә урнашкан, әйме? Tanış yer, heybet yer. Onun kitap çağırdılar Baltaş rayonunun meşitler degen taşlığında Baltaş meşitten resim bulsa taşkıya tamamlayan yağında bizim o meşitinin fotoğrafı şu hat matur. O kitap dayında. O kitap bir heybet kitap indi. Siz monda күптән имам булып торасызмы? 11 yıldan beri. Күп инде хәзер. 10 ел артык булган бит инде. 11 yıl olup gitti indi. 11 yıl tuldu. 11 yıl indi, 11 yıl. Бу бит инде теге Ринат Жалалов ни мөшәшәнгән, әйме, проект дип әйтгәндә. Proyektde da şunun yardımı da Renat'ın yardımı ile işlendirildi. Indi o avul halkı da başkalar da buluştu. Dürüst avuldağı bu niler indi yardım ettiler. Akçalarda da başka türlü maddi yardım bilen de yardım ettiler indi. Менә шундый матур әйберләрне Ришат ясый, шу авылында тора. Сез шу авылда тудыгызмы? Мен шушы авылда тудым. Балташ районунун. Сез кимгә укыган идегез? Монда Балташта укыдыгызмы или башка җирдәме? Мен Арча педагогия күллиятендә укыдым. Укытучы булырга. Укытучы булып эшлисезме соң? Хәзер укытучы булып эшлим. Мәктәптәме? Мәктәптә. Нәрсә укытасыз? Хезмәт. Сезне күреп торам. Шунда Иран сез моңа бой белән Ушка мен шушы педучилищеда укыганда өйрәндем. Onun için kanun belirli master var işte şu öyle. Bahtiyarov Abdullah Ali isimli okutuşu var mı master şu işe öğretti bize. Size aşağıda şöyle oldu. Nasıl bilen kızık buldun bu ayı? Men anda bargancha bunday og'och men san'at ishlatib ko'rganda bilmayman deb. Shunda barg'achdan ko'rdim, men o'shada o'rgandim. Ishlay boshladim. Hozir bolalarni o'rgataman shu ishga. Öğrenişler var mı sen? Öğrenişler var ya. Qiziq so'nishlar. Ümitliler deb aytganda dedi. Bütün yurganida shu shay ishli biladi deb aytmayman. Men 20 yildan ortiq ishlayman hamakatda. Bir ikisi üçüsü hozirda o'qib chiqqandan so'ng shu ish bilan shug'ullanadilar. O'zlari uchun endi. Sotar uchun to'g'rimi? Nasıl okuduğun, sizin okuduğun faydası var mı endi? Ey, aytganda. bilim ishlari bor.
Sizga bu brendi beremisin tege koňulga rahatlyk beremi? Bu ogaçlarını qoyan tapasyň bu spesialny ogaçmasyň bu ibrajdan. Yuka ogaçyndan işlengen, yuka ogaçy yumşak bizim işlerge işkertirge jingil. Ogaçlarını tabam. Pilaramlardan indi. Siz onu kesip tege yapıştırasınmysyň bu nişik sene boyu biraz? Toktany tan başta şit jyýlan indi. Resimge karap, zorlugyn, türlü zorluklar. Şunda resim düşürüler, ondan soň kesiler. Bu sizin hojalykda mena körem mallar bar indeymi? Hojalyk bilen şugullanasız. Mallar var ya. Awulda turaş mallarsız bulmay. Tege baslarda pişenlerden intip birisiz ahira. Ben pişenlerde hazırlayıp kışka bu iş bilen şu köbrek Da doşuy. kış aylarında şu evet. şey gün işler yapmıyorum dışına. Kış aylarında. Ha siz tege körek ogu hojalyk bilen bitesin şu nazir. İyi. Wagt ýetemmiň okuçylykda şerge hojalykyny tuturga eberler ýazarga Tırışarız ne? Tuşu niye bilen zarbat bilen yaşaptım dinle. Şu hazırak mallar da osramçı olmuyor. Siz nişik sıyırlar mı tasmısın? Ögüzler mi? Hem seyirler mi? No süt bilen gidip öbürü. İyi. Siz nişe balalarınız var indi? Şey olmuyor mu? Buna gayet ne? Ateş bası bitinde. İyi. Kızlar yürüdüsü mü? Yürü kızlarla şöyle sarılar. Sonra 5-6 yılda kızlar Kubrek yürü başladı. Kubrek kızıksınam diş bilen. En ilk kızıklam eken olar. Halar Kubrek'in de dövüşler işlemiyor. Yalar şkatulklar arasılar. Kiçkine şkatulklar arasılar. O bitin vagış. Yigitler bik düzmi andi işler. Mana şunu etmek şey dedim. Naştalar tek düzümere indi. Kızlar mene başlılar alar bitireler okuruna kadar. Ya işte kaldı.